Ke Neutral Border Dispute Redressal Forum HBDRF hakalai terik unaitung kala ai ke memorandum hau menteri rangba ukonrat ke sangma bar hau sembut menteri rangba usnyau bahalang dhar ha ka bakalekentui ke sarkar Meghalaya ban betha iki regional committee ban bat triang yeki kendon halor ki kam ke bede bekaching penbet yeki kapot apring ke Meghalaya bat asam yakini ke memorandum la ai rupa chandami sungo chairman ba Thomas Pasa upadya jokadi ke kenhon Uba chanda miu lepen pau ke jingkermen lingba ke jingteri kam jong ke regional committee ki kam ki bela sateng ban penbet i kaput ki nyat bet shaprang na ke benta ke suk kesan bat ke jingbet jingbiang jong nong shong shnang habaro arliang ki kaput jong kini ki artli ki jela Ulepen pauru bagi regional committee ki don menta ha ki kenjang bay rengkat reng ban ye penbet i ki kam ki jam ki bede bo pot usam pedeng ke Meghalaya bat asam Ula benyau yang kejingduna kerukam terekam ke regional committee ha kapor jeng ke sorkar MDA1 ki bela e lendat ki pat ba ha baki kren halor ki pot kisam klem day merjing mut lang bat ki. Ula kentui ki regional committee banda let pet dala ki jong ki kmat haman ki jaka badon ke jingi per jing mut kenang banyo iki so ki babaha na kini ke jingi penbet pot ha kini ke kenti. Ki pat ba ki basyong hek shnong kapot ki don ke benta ke bakrau ban ai jing mut kenang ba ke jingi penbet kan long ke bebet berhenti bat ke ban wanra e ke sukasan hasilin ter upot Meghalaya Asam ulah. Batai bat sandami hapai bagi juan tentu jumpi UCN. Tuan Menteri Kesmi hadin ba ngilio jing tip mo bakal live to dik jun arajar pe amreu nagal yang jung government of Meghalaya kala penmi ya kata notification bakal de constitute le nagal de thau ya kata regional committee na ka pentaban penbek no yupu usam pening ini ar teli jela Meghalaya Asam ya kin riu teli jeka gi berang sateng tiba di penhap phase 2 tiga penekong hi nagal yang jung kong forum and neutral border dispute redressal forum engi penpau ke jing sngeungu ya ke sorkar namar ke jing simkhia jongka ban thau ya ni komiti ban khamtam e haba ka don ke jing anur ke jing tram ke jing thmu na ka ban ban penbet no inu pusam apa dengan arjela ka bala ne manta da ke pheu snem henre hadin ba ngilayo ban pule ngilayo ban pek ya gitu ki terms of reference di bala kedeu ha ka tu ka notification jo ke sorkar mo ti ni das ngehun sisa ya gitu bat ka e ba ni don ban ong lene ka jing tho ka bangi ai se government menta te hadin mengeliyo ban pule ya ketuga notification te ngila ya penbek po forum bat ngila rai ban ai ya kata ka city jungi ka representation jungi nengkong chief minister badan borom jungi jela jungi kondak ke sangma banangta haiba sing balang dhar deputy chief minister iba Deru Sherman jong regional committee ke jeng de ke West Jend Hills district nanta deputy commissioner jong West Jend Hills district balong rui member bat kam convener jong ni regional committee te hakan ni sithi jongi nyimpen jerong shu ni ong baik ke subject request for comprehensive inspection and throughout preparation of the regional committee report concerning of block 1 and block 2 tang kata kemud ni gentu bat nginawai ke sorkar ba kini regional committee kidebet ban butik katkum gitu ki terms of reference bala tho ha katuka ke notification namar balai omde ba ni beina ni kenno mo ya kini kinong yelang ni jungi barkam tami Sherman jongga regional committee jongga MDE1 te ha kan ni MDE1 bala dep te kamtam ko Sherman jong journal committee kim pat lek re shadu stage sport area pi kim lek shadu stage sport block 1 jikite ki chinong badan sport block 1 tengaru ngayo ban ya donlang hakata regional committee kabalong license tingi shu ye kren betang po juai hadisi office conference hall te tharai ngia don bok himo namar bahaka MDA1 di claim yo ban submit ya ketuga report ki claim yo ban submit bat nak ke report sewe report te ka samo jong MD1 kala kudno mentas lawan parts ke MD2 te lembag experience ke bangila lab haka te ke MD1 te ngi kentu ban kerpar ya ke sarkar makam tami Sherman jong regional committee ba ki de ban simkhia ban lek kumba ong haka tu ke term of reference visited to each and every villages
Badru ban le pek ban le jengo cha ive isinong e badon hapo blok wan lani hakitu dispute area. Ban nang taru ban ya keren mark mat ban kitu kipai dong sinong ki badon hangto. Nang ta ban lung ban lang kita kicing tip ki badon kamparo na dong sinong. Tiada kalian jung ni nyim don e ban ong hindra ki kerpar bagi kentu ya ka sorkar ba ka sorkar ka debek ban butik kat kum i anji kendon lani kita ki terms of reference bala kedau hakato notification. Tiada kalian jung ku forum ru ku mangala tho hang neba na kalian jung ni kloi ban ai kata ka ketiga mon ketiga dia ngan kata ka jingi trelang mo bat ka sorkar khanang bagani ka kam kan long ka bejok bat kan long ka bayai yat bagi reti bat ru ni kermen ba daga jingi trelang jungi baro kum ki bahek snong kum ki daloi ki khorsing balang ba pher ba titei ki jaka ki puta ki bade ki jungi kin wan phai biang hi sipo jala jungi kum baju long du handai thai kulong kuma nak banta ka bit ke biang nak banta ka jingsuk ka jing sngai jong ki pai nyong snong jungi hai hapai dei ba tu ka komiti dai te hadu kan nu pati bidang ni ka jingkan man ka komiti ka ba tha da sarkar mar bani i ba lesi kan ni lang tanggung kata ka mat na manta ba chan election ni ai te iba ka jing sngai thu ka jong ngai simet te hoi election pi ka lejan mo tang ba kato nadu ka por MDA 1 hi kila ya keren hi kato bat ko bangiti ba henry utali kita jadi area of differences ke mula depsof tirandu ka por MDA 1 ru kila keren hi untuk batang sudah election asam tian dayok minister hangte no dep form government hangte anda ayu gen ki sedep and form regional committee hangte kan sedon ko jing keren tian kalim jungi sneu ba kene kamte hitam kata kamat election mo na marbar nadu ka MDA 1 dep ru kila dep le ini te ki kermen jungi galong kene ba ka kumbang la untuk mene ba kene regional committee ka debek banle namar ba kitu kitem and of reference santo bala mention lene bala thawi de ka sarkar mo te kilong ki ba ihun ba te ngeng ba jin lada kini ki members jong gani regional committee kale thik kumto kamot kan ai ka jingkermen yengi pi te ya kata ka ba ila ban poi sa kata ka ba bangin yo ni te cekap puta jungi ban transfer biang ka blok tu kata te kamot ka syong pat ha ka jing keren jungi ar sarkar kai mereka eipat ke ba ngakwa ban penken mau yang ibarok ipai ke ba new trap menta ka long ba dang akan ni ka khatsana ni khat rutrik udah menai bala dep ru ngidang yo ka appointment ban ya kendu ber chief minister te ke ba chief minister benar jungi ikular ka long kani ya ka ban yo ya ka blok tu sene ngangam ban ai ka insurance namar balai ba jungi keren kadang ya kam syong ka portang hangi mereka ke ba ngangadon ban kulara piu ong kumne te ladra ka sarkar asam hi kam tre ban pen phai biang hi ka blon blok tu sport me khalia kumar julong du ndai thai kulong kuma ngangam tre ban yesoi agreement I will never surrender tika ka basa ka de long bade stang male sukul henry ka jikar pat jungi kormen ka long ba ngimde pat ban kemen kata kali kut mo yo pakan kut sisha henry ka jikar pat jungi kormen ka long ba kat la kat yai ka mot ka kormen ka de ban chimpia ba ban pen kut para government hi ke tilda ka ladang la sisha ka mot ba ni pediang yang kata ka jingong yu mister ba in om sarandar ndre kabaran sa kalong pang ngin lebih sha ban ong kum ni mo te nagalem jungi ni penpa ka jing sngew ngu ya ka sarkar namar ba ka jing simkhia ka jongka ha ka jing de ba ka take issue ho la pangap ha ka badal de deputy chief minister na ka jala jungi bat ru wi ki secretary jong ka government bat nangta chief executive member jong ka Jen Hills Affirmative Council Dilalek seduk sete cha kajaka badon ka kacing kajiahi sepok senong tapak ban hangte kila perlong kata ka peace meeting na ka banta ban wanra ka jong suk chong san te gi breu badon hangte bat penkut ya kane kajing ya kan at kajing kajia hapdeng kene ka artli ki senong bat hapdeng ki arkan honjai ben reu te kalong ka eke basngau tenat namar ba ka chong suk chong san hi baro ngide ban ya burom ngide ruan pendek pensa mereka eke ba na galeng jungi ni penpau kata kajing sneu khia kalong kumni ngangek pun na pedeng jungi ngila yo ihi ya kata kajing ka concern mo kata kajing sneu khia jong ki pai nong song snong ki balon hangto haki katto kat ne kala pathai kubor bagi don ki nong song snong ki ba sneu khia ha kajing de bat kajing le ngala padong ba kajing le pu thok mo kajing le pu tu jong ki ni ki nong karbi mar balai ba ha kajing sisa an ailat ia ki nong song snong jong snong tak pat ki badagi karbi
tang yaki tang ban thung ban tep ban rep ban riang kita kijing thung ki bangi ong kitin nong kinong bai ka seasonal crops kamut kum kuba kum gi sokhia kum gi slapatau kum gi lane ki bai pat kijing thung gi balong chisnem ke om kum gi jing thung gi ba kum gi ding kum gi sik kum ta ter ke te lengba jong ne ka kijing ya kran kijing ki te ha katuka memorandum ka kia soy mo agreement ka kia soy la tho sha hang tu ba an ailat no ban thung deng kai bat so trun phi dia ya kani le ya soy nai ka ka ba na kalem jung ni ka ba ngidon pan persya ka long kani ba hadin le ya soy hang tu ni khmir ti ba unong tak pat hi utrai snong tak pat hi hang tu un rep un riang un trai un kta hang tu bania tre lang bania kta lang bania bam lang hang tu ke reba seusi ka long ba om ilong shu ba ka tu jing tre hang tu ka long degi trai snong lawan ra hang tu degi pu silum lawan ra hang tu degi traktor la luri ka tu ka jaka ke bat ku mijing tip bangi yo ba uneu nong karbi udon la jing tu wan ra no deki ayu deki taki skip kala ban long naga skim naga asam government la ne naga karbi ang long termos council hi til dagi wan ra dagi skim hang tu ban thung kita gideng kai ban thung kita ki ayu kita ki pineapple kum ta teter hang tu lengba ka kran skim dagi jing mujuki gan long ban kam trai degi tu ka jaka ke kambe sugar kum ga agreement hi to second dia hadin kani tiene galeng junga om tangka phone ngala hiar li lade pat ngala kran bat tu wahe sno te na galeng jung itu ginong song hang to hakata ka por ba ngila hiar stay gila de ban syarak ka ba te gilang kharo na bun bel de lor te gi ong ba pe lada mi sakata ka jing ya ka jing persya jungi te gemur kata karep kan riang pep no sendang te jin lada nadu ba sedang ngipat sedang ban rep nim singal ye te mentala sedang ban rep unta teter sedang ban thung te gemur kata kadau ke kisah ayu no kumto kisah ailat no kumto ke tang kata in speculation jaga Spot area. ho namar balai ba phi om dei bagi keno ba ha ke MD won kila dap thau ka regional committee te sherman ibadei deputy chief minister badang borom jong inang te na po jantia iba singa walang te ka kuma jing tip jonga kamot ha ka ni regional committee jong MDA won kim lai hiara sing stage po sing sinong branch po blok license ye song committee ngaru ngadon lang te ki song committee tang po conference hall jawai kim lai inspect resite ki pha tang na gitu gibriu sito seban le kita gi ban kam te ka jing kwa jing menta ka lomba dala de kumbala kedewa ka to ka terms of reference i sherman hi but is secretary hi ide ban le hiar seduk itu gi snong badon sepo blok 1 ke ban ya kram kita gi beri ban te gi jing long jing man kunta ter dong sedong bat nang ta ban prepare kita gi non kap kumbala kedewa ka to ka terms of reference jong to ka notification Dimana sih kerja one jubilation di sebuah sekretariat tadi kan submit ke memorandum ni. hoy ngilay ay tang city namar ba hang to hakatuga condition hakatuga term of reference bala tho daga government mo kala do ni hang to ndre ngilay ay ni jing tho tang ban kerpat kuma undu bening berekong ngilay ay hai chief minister bedon borong jungi konrad kesang ma baar ni ay hai deputy chief minister mas yang halang har badi Rushalman regional committee balang ta hagamon ding yang selai ay ro komisi badai convenor jong regional committee tang kata